Peter Paradise abedi nkomo sign there Asante man Hene say so wentimi entu Dadiesoaba Hene enfri akunya ne so na Asante enya Asante ana Asante mamren so no endim Peter Paradise edi nkomo obi beka say denti na Peter Paradise kika sansem ewusia kamone nkwaje nsem wo nkyiremu emra ya kyerwadwo comment section sense for one fa share ma foforo enso nye bihwe abusi Otumfour TV plus come on nkwaje nsem nkyiremu emra Sanfra akunya we so a ani na menhia menhia Jimmy say they see you two Friday so ni penya sania obetime gya santeman no kurasi wo enkofo ti wo pa akonwa di so edi ye tu ye kwase mpani we nya akonwa hwe Jimmy odi Jimmy no hina waru ba ti wa de sa hini wo ya papa o hina otimi ko waru ba ti wa o hini wo ya papa esem so hini wa Jimmy obati wa yo ti wanya sebe na akula we wo Jimmy wan dware da bia no te faako no kan te sa wurem nam pa fun sa no wo si men ka Dadiesoaba hina tem asem who are you despite all my employ nipa millions kura mpo no kwase wo ba hu fi sa no wo ba ti wo hu kan sa no be kan na so be didi na tem Ibrahim ama obetima tue Ghana fo nyina ka kwase mpan no bati wa hu fi se dwan obedidi na tem gu nani aso hu fi kwase na nipa fun bi sei na Dadiesoaba nipa fun bi sei se me yanka na asem muni twasiri muni Dadiesoaba nyina minimu anum emfui so bu Asante akonwa na edi amane no a yesu nke di ni de masa akonwa no Dadiesoaba Hene bezen so wa Jimmy odi akonwa na ye corrupt ntino ye be kwaso di na tam sa kopim sa Asante ni betu na fra de so ko so wa Jimmy ade na abusia problem aba abusia mu be ma ohini kwase mpan na ya yi say wo na nkwa kansam na kwa Jimmy fo wei so ni de wa jiska na wo man kura mpie ene ya tam do court October wo do Jimmy ene okwate botto ba bagina court wo October wo do Jimmy no okwate botto no wo de ba bagina court wo okwate ketekete na dira abonten no hello Omuso mu free fan no mo abegina so Jimmy seye omuso mu free fan eno mo abegina mu Jimmy sa no nipa so ahye o abusia me phone ko low battery was he insulting the chief no but uni twasiri no but we are see mimi suro no mi mu fi so but we sana mu bunu no mimi bunu o mu ni twasiri mini wanum sani about we mu bunu no mu fi se mimi bunu o mu ni twasiri mini wanum mu fi who was about you are who was my chance me do about you are turn twasiri wate kwasia block kura say my catch am so your about you are supporter now wo me platform so me hu am block wo ye Jimmy fo nim nyansa kwasiafo me so your about you are supporter no wo me platform so ni twasiri me block wo because wo Jimmy nim nyansa kwasiafo me nim anu ni twasiri obati wana to fo mame obati wana to data na mame ni twasiri wate emuwa bisa mudo bati wa mimi ndo no so ye mu godmother muni twasiri wa ye mi stupid mother mfui who is ubati wa akola we ya otwa ni hu fin sa no we ya otwa ni hu fin kan sa no wana wo respect no wonu ni hu fin sa na ni tikura wan fa wig nje ni tida kwase ba fin sa no wonu respect no ni twasiri mimi ni nanum mimi ni nanum abu asoso wa fa nse wo maame no wa fa nse wo ade nyina mi wo ye kwasea oyo dwan ni twasiri mfui wo ba gina ba ka kire mso ba mi si obati wanti no pemas wo ni twasiri free page so ko so obati wanti ana na wo pemasem so obati wanti mi di na tam na so pemas wo ni twasiri mi ni wanu emmoa me de mu ye dan. What I say? I don't fucking care everything. Oh, Jimmy for me justice na me picture mama akosa say one twasiri. Me found about you me mama sumo about you wow. Me be sumo mama akosa say wa. Emuwa bisa.
Nyame kabati wanka me muni twasri kura. Bra Hello. Peter, well, good morning, Bra Peter. Where he tipa? Mami Medasi. agbe, abati wa utiko kakraka ti se nenchie. Bra Peter, me frusura sembe na wuke. Abati wa odia wigi kosua sati kakraka ti se nenchie. Eni asemba bo. Chese ye pe baby ko hide. Ye be dwane. Etre gomo se nenchie. Ye di wigi sa akotare so a ewurade nyankopon Bra Peter. Eya o mami yam shimi o. Enu nti na me frusuri maami agbe na Mami wigi agbe. maami agbe na wigi nti hihim o so no so ne ti wuso okasa ne ti wuso wigi rapite me pacho eni die mu we die with all due respect si me for me so Mate. maami agbe Mate. maami Mami. agbe asana ochina na ya me big day no rapite Yo. Hey, nyame ayadom. July 11 Mate. Yo. Mama di 65 ochina. Oh, nyame ayebi. Why you big Nyame baby? ye. Ochina di any di birthday na me share from next week. Say me catch us. Me free our back door. Why? Oh, me Mate. number Ghana number no. Yeah, Mate. you can no power mama ra wo me crop for chabo mu sa. Ma catch us say me belly up. Na fe for mo afa UK for say near Mate. ready. Yi Yeah, mami no, no. agbe ya. Mate. Mate. Yes, we Yo. can obi na so. Yan ka wenyo, bra Peter. Enye no kre. Yes. Aw, we ye ka wa, we ye free mu a, wo pa no be ye kitu wa be sro. Mate. Ni ye ka Mate. wa. Yo. With all Nyame due shira. respect, you bye Mate. bye. Have a Medasi. blessed day. Why? Na me shira wo Thank be you. kwa de brema. Why? Na what you Amen. baby, you on share so mami. Amen. Ni wo ha. Yo. Bye bye. Mami agbe. Osi hello Peter. Me ho ye. Awusia me phone call over 3. Tie what say? Me dey go see charge. The trema bro sign. Teresa. Teresa. Osi Peter, please come back. Oh, remember. She. Teresa. Teresa network ni nye. Hey, media my life wa minti transio. Maba pa she. Phone so no nyankopon ayadom na ehun ye kama. Say no. Phone no me use no me wiase na me da kwacha gina madum no na atimi arla sese ne be ya me ba life wa ebetima gina so at Asante nyame nhira mo any incredible blessings be supporting everything nyame nhira mo papa. Okay, was it please supporting the page with mumu nyame nhira wate nyame nhira mo pa wanyam kase laraba atwene atentaba asibi nti omo no de nyame ene betua atentaba ne atwene ene asibi nyame ne betua moka always incredible country ope kura ope so kwaso na timi sande bibi bra wa abusua na enya wo ya kwa America, Canada, Australia, Belgium, Germany, Denmark, Switzerland, New Zealand, Iceland, Ireland, kwa Spain, kwa Italy, swati asye, kwa Austria, kwa Czech Republic, kwa Malta, kwa Cyprus, kwa Croatia, kwa Bosnia Herzegovina, kwa Serbia, Montenegro, kwa Bulgaria, kwa Hungary, kwa Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, ene Honduras. Kwa onum, uwia kwa Luxembourg, kwa New Zealand, that's incredible country, New Zealand, kwa Copenhagen, Denmark, kwa onum, Portugal, enko Portugal nye.
Portugal to say Niger enye baby a ko betima saniska bafia how na me kan ho asam kire no ba wo pese wo mafia wa bushia wo betimi de take wo betima gi UK visa no wanya koya mafia wa bushiafo yes Saudi Arabia nye enko Dubai enko Saudi enko Qatar enko Lebanon enko Cuba enko Iran enko Iraq enko ayi Afghanistan enko Pakistan enko manko Brazil manko Colombia manko Bolivia manko Argentina manko Ecuador manko Colombia manko Barbados manko Singapore manko India manko other nations no they are not incredible country but the only incredible country you want to go to help your beautiful family, you need to America and Canada, Australia, Belgium, Norway, Switzerland, New Zealand, Iceland, Ireland, Switzerland, Northern Ireland. Go to Denmark, Belgium. Go to Italy, France. That's incredible country. We are announcing to you. Bring out and go on and do credible things to come and help your beautiful family. Yamishlamu. Yawie, mawie, tiafemi batuaso. Avemi batentabas. Good morning, Obaya. Obaya, my beautiful sister, Obaya, mi chaba bi ubia wate. Yamishrao, babi ubia. Obaya o Ghana. Swati ase. Wonfana abushi ni agro. Bwa. We mu se na kwatena, we mu se no okwatena landia. Timbe ding. Tisani pa bi se so bompa no kwa America na Canada. Swati ase. Hello, when I was we. When I was we. When I was we. Abusia nyamisira mo afe mami hihye medwumadie no so abusia sese no atentaba wa boka Roman father boka nsusu ye nyina ka ne tirim nsusu ye boni e Roman father ne larba hihye ye no say atonsu hello Peter na apumai. me hu ya kasa free Me kasa free me wa in Dubai. Ai Dubai kram hu ya mbobo dodo wase Holland is good apu Holland wanya kuru papa Holland ede na Holland hwe kai wala UK fo de ade kro munyina brewa baako emma omunyina ajapia ma ane anti dede ene kokko omunyina ya papa baako man baako omunyina abusua Holland omutrimo de nkura che UK de enko mu de UK chikakra Holland omutrimo de ankasa abusua larba ene atentaba unim they say ade larba ye was it Peter don't joke with Dubai apu jamoye kurasini ntia jamoye kurasini enti wujina we usi mami joke with Dubai wo obi a wo wa brichi usi mami joke with ba oya kurasini won wani bi enche won Dubai me me ma wodi mi kwa Dubai menu maduru awu na makwasa mado Dubai ye pe kuro bi asi Dubai jama wu nim yase swati ase me ya woman me nyan me sister 57 years number nya 2027 ntide no betima akire me 2027 na manya 57 years ntide no betima akire me say Dubai is incredible country what travel da what to kwenda mumu so o hwe kai utrumu kro wo sidian Dubai don't joke with Dubai wo mimi tinkra kasama wutisremu kire kadan mitiakra ena mi kasam na wutisrem network ba srem da ban network en free akra na ko srem ndi
meeting krana me cancer mono. Who is Rema light in you? Who is Rema network in you? Who's Dubai? Ja. Mam. I mean, Laraban, she share ya be a much farm. I mean, what I say, wow, I told you. They say Roman father wa boka. E didn't know Roman father boka. E ka Roman father boy and say, Unko dia truni akoshisem ebe guma mi akwasa se wa aware. Unko de ne yire lalba abedi ade. Na nyame a wonpe bone onyankopon atwa Roman father ne larba ka. And the larba ne nam ehemfu akase bi so se okwaja atoa emfa yempini ne eni china kwanya wa fa so destroy maame ne life kwanya wa maame na boka kwanya wa mayedi maame na sresrade akure ni mu ase no larba apatwo bia ni babia obetimi dia opa fa ko babia opebia wagu maame ne ho fi larba wagu maame ne ho fi because maame ne ho fi a wagu ne se wa maame ne de ne suo ema nkofo de ne sresre sika ema ye gu maame na ni mu ase di maame na tem ko maame wanya oba ka se wo internet so na nkofo se ye gigi sika ma no eye wo larba ebra onim sa de na nya wo dia na nko de patapa ebeje afri maame ne nsem ti wa maame na boka wa maame na gya ne ngwase adie kan ngwase maame we ye de ne din di ya internet so nkofo de maame din frodu nkofo sika no so ba ye mfa nkoma maame no larba gwa gu maame no fi nti sawuni mapatcho no nim nyansa nka mere no a asam we start ye no na nka so kwa maame no gya atoa o sinka wiase de o maame no na nia akura waka won wiye akura otia ba wonkumba akukọ tia ba wonkumba nka wanante nka odi atompanyimfo anim na ka maame uni na atenase ba wo ye se atinta ba we dadaw o dadaw ema wo ye se mu de ani aden ebe gu maame na anim afse agin oni ne kuna japade na mu wiam akwache so ni nyina wiase yesa ade anya wodie no ukun takwa wanim gu ase ade anya wodie no ogbo pa fa nkofo so ye makuma wa wanim gu ase mi ana medi mu achi no minim za ade amu yei eya adwuma na mu ahyehye nam nso ebeba awiye awiye ni asam no awiye ni asam no awiye ni asam no yasi nyame na yo nyame a won pe bone dan de na akula no wadidi amen wan fa fia nkana no akula ni nam saa kwahia opanyini bi ena opanyini ne ma na brodo se wanji nkodi na akula ji brodo yi hello when na baso yi Hello, Peter Emiao. o ka sa free Me kasa fi Ghana haya Accra. Accra infa Nyame adom na. Ose, Accra infa they say they me we jumam nti me wa Accra Central. sa wa ware Ose, Peter ose da menti o. me si wa ware Ane Peter. ngame ba walo wa ware O dia debi, me de me wo ku menya side chiku. mate Me yo nko side chiku fu afa. Na me bisa obi bi say. Afe na
Laribasa or Pachawi. Nani ama etwa dida na obetimi di ne nyina baba kana. Yebe hu lumba And I'm fu. saying, Ene media, enu wiase say, odi egu maame yebe oh, obetimi apepa. and then I make catch Ghana for no. Obetimi apepa we mu di anaka wako edwato asas edwato na se kes so ye no fitiase a maame ne ba ye 1 week na ohage maame no. Na ka ese otoaso. But onim sa maame ne mpe kasa ntiko obet Faneti or yes, I didn't know what you said. Yes, yes. Sana Na, be ya ya beka sese no wa fetire aye de oyi. Igbo. Afeti I say na 1 week you feel someone more can bo bibi ya ye fine. Now once only no but unim say no wo yire. Enti the problem ne dey. Ahwe niam a odi ma me afem na odi na Was it say Larbania Tintaba? Vida 50. Kasane Nkwe. Me da wase pa sama wo kan nyame nhyiraw na ye de mpaibo airtime maame nachi se nyankopon ti ase nko ade ma akosi ase wa obedi nkunim Peter ya o me se ya pa se obi beju na mom o ma boss say de ye maame mu nkrofo di ye papa mu a ye o mo beji awale ne ma e fa ye ne yemfi ye de ne anim na mi hira opa e waduma pa wo yi ai me Amen. dati mi free so mi ti o me wa Yeah. Equia no ono so o Germany. Equia so o Germany. Incredible country. Also o Cologne na o saying. Yeah, hello. Hello. Hey, mo fa sa mo Jimmy say na me mpe no. Mo ba so na mo abegina so mo nkasa sa Jimmy no. I don't need. Me hia sa Jimmy no wa say. Mam nyama adwuma o. O network nya kwapem wura mba bi tena. Am nyama adwuma. Edi ankura sesa mo no. Ya ni abre o. Ya ni abre ya adwuma. Mom ma disturb me. And then Friday good morning, Friday morning.
Onim. Abusia. Niema tintaba. Ene larba fa omo adwene tenase. Eka omo tribo mu no. Eye say. Maami akwasua se wa no wompeka Asante ebetima hihye adwuma wei. Ne dia kananu atum. Ye gina ware. No mwasa gina japade. No mwakwacha adi. Eni tina tintaba no. Wonu oti kumase. Ene larba tinkran. Inta tintaba ne kache larba se. Larba nyabutre. Na mini abusia kofi usu. To sack menini kwatenase. Na ma kyerɛkyerɛ nsam ni mu ama no. Me wia ne adare tene ba bi obefa. So no oni kumase. Enti anadwo back call back door calls. Atenta ba ne kofi usu ene nam. Na omo miensa woni call nsamonkwa. Ene ono atenta ba. Na omo atenase. Ekasa gu kofi usu trim. No se atenta ba no. Wonu no ne larba wabanti. Wone larba waba. Nti wope adipa akoma larba. Na larba so no. Woni matenta ba nim ne secret. Nti nnoma antakrase no ene tubomu. Nti atenta ba no munhwe Kofi usu atule. Wo ba akra ne first interview ye. Wase wonim larba. Na maami akwasa sewa ene onim no. Hello. Yes. Morning. My from why? Yeah. Niama di why critical was it? Greetings you from London. Want to bless every people and then people shut down. Test me now. London. Asa. Ono ni ochre kura mintiase me block no. Wasi asam. Mutiti London wana asa. Ma block no. Onfa ni Jimmy nko. Muti London ho. Asan kwa azanta nasifo. Abusuafo fremu a na mubuafu. Video sex dia moya nentantam. Otwe. Video sex dia muhiri so. Mayina friso. Abuja misram mo lab no suma me wate. Misram bebre mo gina so a mo lab no so ema me. Yedi nkomo. Misram mo lab no suma me. All due respect. Minimu ana yegima no. Tariza nyame shira wate. Tariza know you love maami akwasua sewa. Tariza, God bless you. Ana me maami susu fi London aba Ghana. Ono so hwa me ne dini me ntimi mbo. O hwa me den. Ai, me maami ne dia ono of London guest. Hey, London for wo kromati. Mitimusua no ma sor London for wo krom. Ya me nka mo ho wate London for. Minim se enyamania. Mami enyamania. Papa enyamani. Obi de di bibia yemia. Media matra lande ma ye nyina. Enyamani o papa enyamania. Nyamania mami enyamania. Obi na di tax atria so. Landing for tax almost 100%. Yes, enye easy. There so ka obi na ma near ma kwaso wrong sa no. Ebe any day. Ni nyina so no. E 30 ya yenya cheswa. Abusia Kofi usu atule. The first interview ye no. Wasi wonim laraba. No nim. Maami akwasa sewa alumba ni na ware ni na wo. Wono na Kofi usu kaso wonim no.
ɛna Roman atentaba yɛ ogyina ya ne nan akeka bom te sa gbegbereshi trogu yi kyɛso no na ya busu apanyini ɛna okotwi kofi usu a okopɛ hotel ma no ɛna obo nkuro ɛkyerɛ no sɛ ade na oba bɛyɛ no won hwɛ no wa makasa amma maame akoso asɛwa won kasa ɛma larba kofi usu atule sunim sɛ larba lumban ware no kofi tule onim sɛ larba lumban ware no ba kofi usu atule hu sɛ ajapade no abedi kwase wei ɛne larba nsam ntini kwase wei gyina wo bɛka no kofi usu obetie nti wa na kwase yi ɛkache kofi atule sɛ kofi atule mohwɛ kofi atule mu picture no mu nkyerɛ sɛ yes mu picture na mu nkyerɛ sɛ yes mu na me ntoa so mu picture na mu nkyerɛ yes good obisi wo hu na wo nkwa hu ara phone no eyetimbadua abena so se wo hu na so ye larban kofo mu hu ye yasa azafo obiase wo hu yes obiase wo hu onim thank you muhu dia nyamishira mu enti atentaba eni kofi tule di nkomo eno ne tena ase na atentaba ka chance a ofon ba na uyusu na kofi atule se oyusu Nigerian phone na atentaba se ye beto phone fufura ma phone wei eni ye to ma tule adwune confisi ye ehun se ne mapa ewo larba ne atentaba nchan o metima bua no ne ma kofi atule yi maame akosa asɛwa maaye no wo hu se sa atentaba no wo ye close to Lumba ena ade larba enti se o peonu kofi atule ni hiamboa atentaba betima ma larba bua no te hwa ne ye change kofi usu atule phone ma no ya toy phone 17 amano nienti ya de adaka empty adaka man so nkosia ne hu denden se bon grace no kon ye ya man wo back door no ya kananu atum ya bribe no ye bribe ni wieye aye man phone 17 wieye no ya sa share ne boss e de ne be call London akodi holidays because nu kofi atule no nkwasiafo se ne magu abuchire ade na ne magu abuchire ade na mama fa na nko enne ya oni larba wa be di larba chi na wonya ska kwa UK mu ya moa mamu nyamaju se mu adwunu so because ya promising ni say case ni nyina otimi bua na omu wini case na o meji visa landing visa amano nyina na ka promise no na sa kwa we on sa kwa se we ogina we me say nyame ebetu ani ntina wakobo amankrado pa no hwe wakoka cha amankrado say video sa me yefa ma me kwaso asewa ho no de bia umbo sa video no on platform so wasi video sa maya madidi ma me kwaso asewa atam no wa amankrado adwuma say de bia amankrado umbo sa videos ni nyina enkyere nkofo nyani na mimi mataka amankrado wo no ye me focus oni larba eni sa ndwen no muna mi kyina mo so
Timi amankrado no. Me no one wa bo akukura wie. Wa wie no te won timi mi nita ma medical responde ne foolishness. Because mu na mu ya foolishness no. Mu na me attack mo. Timi waste me data what this foolish guy. I don't go that stupidity down. That's why. Today tuanika. Adwuma na asan. Adwuma no ya adwuma na asan. To no we part-time job no oye no. Ono adwuma na ya wie. To no afa na obobo me videos. En de enko ba bia. Enti mo amu video na amaga se bia. Sisi ana me ye. Sa tam no a. Me didi ma me ko sa se watane ma ja me tirinwi. Mapa na acha wo no ma yi meti. My flex boy. Cause my ben okrefi. Me ni utwin bia ni asem. Enti niyama this guy atintaba. Niyama nde larba nunu ho. Sa atintaba mboa no. Sa atintaba ye na adwini se ma me ni wo mpeka sa wo metimi di ne ti aka fom. Atintaba ye na adwini se onu no nimpanyimfo obetimi a visite media. Ama media di omo anu atum ama maame no omo aforce maame no agibibia afri ne nsam. Sa no nim se wiase. So bu ni freni kwasia. Obu sabi bubia fo kwasia onyankopon yeden otua oka. No mu fi se maame akosa se won pekasa won kasanti. Nti so mudi entro eni nsam we gunu so a maame ne bayeden okokoye din ne okope ba bia tena. Se on de wodi na sama mewrade. Da bi on fa mewrade da. Oba fati ohunamu. No wie susu a wa fight osunsun mu. Adwene na ba tinta batiri mu na no yusu larba se omufan jil maame no ne lumba japade na yemfa ma onu larba. Adwene na we na adam utirim. Nsunde larba no hyedem wo osu. Cause se no kure we no uye ne dan. Yesi kwa biye fra bibi di ele. Broni fra bibi di ele. Wa ko school no bi sraw. Obetimi abaso no wa be kyerɛkyerɛ maase. Wa wonim sa ele no. Ha wa minim say ele school say ele o. I don't understand Mr. Wa what one midie was ade no no. Obetimi ababie su kakra bi akyerɛ ma me dia ka asɛm. Mr. Yes school ni yankobi. When abaso yi? When abaso yi? Muse wa bonti on pese obegiso na medi asema hye na no wa bon na opede en wa ele no wa ko school no betima be kire me ele na ase misraw wa betima be kirekyem kakra bi a kire me no mbese me gina sa ele no so na me di dressing sam bi misramo wa wo si unni me ele na ase no obetimi abaso no abebiebie so kakra bi a kire me mbese me gina ele no so na me di dressing sambi ema ye clear na me followers no omuso ngare understand ono so wonti brofo wonti mi nkyirase waseda meeting no entwen sam seye wasi latest of demonstration latest adunstrain aye critical wati aye critical wasi latest critical wasi latest of administration aye ele no na obi abetwe latest no obi abetwe latest was it locating authority or I don't understand authority. Hello Kasaneminko. Me hu ye
Yeah, kind of letters of administration. Okay. Chechemni yankwe. Okay, letters of administration here court edema obia ni kunu ewu a wanye well anto. Enti se mame akosu ohun so the elekwa. She's trying to prove that she's the only surviving spouse. Otimi taking advantage ni kunu anye well no. On na betimi esi anan ama ni kunu. Say obetimi ache ni kunu ejapade. What you say? Aha. Enti no. Enti say no mo si larba so ko fani die mbra. Ya si larba so ko fani die bibi ye fra bibi so de caveat kire say caveat larba caveat no me de minim larba nam de esas tem no kan na masrew ye mfa ne say larba so person de caveat kwa larba want me amprove say wo ye yire na akoye no abusuani bi na obeta kire say wo ye oba ya ware enti oba ya ware ne oba okuta original certificate a chese ono ne betimi asi anamu ama ne kunu a wawu acha ne kunu ajapade enti larba caveat no de call court bogu because omo recognize ne say oyere bam that's it. Sanity. It is all share. Time on money abre no money abre no more lawyer kusi ya smart and or the letters of administration no koye. Enti e ho and the BT Dominic for no because or yes smart move e wo ho. Wan fan kwanka by now no kasa ye ochema mentwe. Enti court age mame akosu ya se wa letters na tumi se onene oba obetimi asi anamu ama ne kunu ajapade wache ne kunu ajapade ti na court age tuma nti we dey sere kakra medasi caveat larba yesi ko fo caveat mra aye critical oso ni panyini ba ko na wumpom oni panyini ba ko na wumpom atinta bada wodi wakosi subunani media ma ye o kama busuafo nko wansimi fom kra media mi si ma ye kama busuafo yi ka ye nsimi fom nanso yi anti abusua pomio amama sama ye mobo abusua pade achirika media mi si ma ye kama busuafo ka ye begigim so di hye bio media mi si ma ye kama busuafo ko begigim so di hye bio saneti o wiase eso ubu bi kwasia no wadwene ho sese larba lu me waro no kofi usu ena beji aware no tumu ana hey evidence ni pru evidence no me say larba be ka kofi usu emeye dance ni say wo ware no na lumba owo ho ase ko fa busuani a oje wo tina mu say wo ena ya waro no nti na munim sade we nyina na mujimi sa nti antesisi asibi larba ma mi fi asibi nti sana wonim kwasiade we nyina chi ena wo ba ni chimie na wontimi nchi akola ne ntenase nkanya asasangu ne trim because ya wo si Ghana de corrupt nti etimi disika e di confuse nkofo ti mu yese maame no mu disika ebe ji maame no animonyam nyina fa antisi we a wicked woman, we are very wicked. Musa do anungwase abra oba no wodi anungwase e de abra oba mami pipa me phone ani ene yenko yo ye gina pam sinsam no afeni ye be buruburu so. Yes, was a very wicked woman. Mami no, she know everything to do to help his child, but doesn't tell the truth. The woman doesn't tell the truth. The lady is doing. She know
She wants his child to get everything. But then happiness, the miracles is from God, not human. Not human. We are say, mpanyimfo say, mpanyimfo na bu baby say, sa wo pusu nunumu a wote ne kankan. Ana mpanyimfo say, so se fifi funani a wo saman. Nya asam na da hoyi. Mo fifi funani mo ho saman. Ante si asibi. Mo pusu nunum mo hu ne kankan. Ante si unu ba mo behia. Yes, ante si unu ba no sa mo kevia tio se kevio. Yes, mun ko fambre kire se akona busuani ba sanase se wo ba he wo ya lumba ne ya waren. Court ni amma mo sa kware hen se amanbra mpanyimfo ba gina soin abesi kevia tin kire se wo ba he akona busuani ba gi akona hi atum se lumba ne ya wala akora he. Evidence ne behia. Ye maami akoso se wan. Wakofa ninkrata nyina wa abujere merem ni oda abakurum a. Edi adansie pefe se maami oni ntro. Ne court agine nsam nyina atum. Maami akoso se wo court amma no kware se maami nkrata de. Ye nkrata behu beyo nkrata imu a. Ne kurenko ne gu nkrata imu. Ntini ba amma no kware se